Pozdrav ljudi, dobrodošli na klip za man. Toljiva kandidat ljudi, da ćemo igrati PvP, a sa nama je... Eto, zombi, eto on ga. A FPS mi je pao na 14, što je neigrivo, ali šta ćemo? Vidite. Ujebem ti majku! Vidite, seru da... Zombi hakve nema. A vidite, jel ima hakve? Čuti. Evo sad ćete vidjeti. 1.minecraft, bože ne znam. Pa jeste, kad meni promiš nubu kineski ne znam da prdne. Joj! Da imam Optifine Forge za modove, eto šta imam. Aaaa! Sad ste vidjeli. Mi prtala i ujebaću i usta. Joj! Evo ga, nemam nigdje sezoni, nemam nigdje. Idemo da se pipijam. Ovo je 15 FPS stvarno, ono. O, neigrivo je, vidite. Vidite, ne mogu hita, ne mogu mu dati hit, ljudi. Kad mi šteka. Nije mušku peženč. A na Extreme je, na 8 staviti. Hvalite mi. Da smanjit ću sve. Mina Dražić. Sad ima 300 FPS, sad je već... Filipe, ugacio sam ove animacije i sve, sad imam preko 300 FPS, a onda sam bio 15, sad je bilo bolje. Suka, bljed, idi nahuj! Ali opet vidite, ne mogu hitat, ne znam... Anterogeni tip. Šta ja moram raditi da meni nešto kad... Joj, mami tu jebem, joj. Anterogeni klip. Joj. Anterogeni klip. Anteru, dolazi vamo. Kad meni ima 20 FPS. Joj, vidi, pobježi na spawn. Ljudi, meni ima 20... I cijeli video će vidjeti kak ja namještam settings, eto. Eto ga, ljudi. Da, inače, sad ću počet da editiram videe pomoću Filmore, svi znate, 100 njih je snimilo. Ja sam od Full TV-a i Solare za video, tako da ono. Dosta youtubera je snimilo, tako da ono, znate svi šta je Filmora. Sad te mogu pogoditi, zato mi šteka. Vidi ovo, pada mi FPS na... Kancerogeni klipovi! Puši mi kurac! What? Stevi skinovi. To nešto pravim čas na internet. Production. Na ovaj brekiće na Skype NZ, da li je neko došao, da li ja mislim. Idemo na Tini staviti. Šta je ovo? I fucking Alexa nije još došao. Fuck you bitch Alexa. Ovo mi je zaštitio. Ja ne znam ljudi šta je sa ovim više. Opet ganjaš, Minecraft uvijek šteka, GTA 5 mi ne šteka niš kad snimam. Kad ne snimam niš mi ne šteka GTA 5, a kad snimam onda užas. Morao sam na Tini staviti, ali ni to ne pomaže baš. Sve sam moguće isključio, vidit ćeš u videu. Eto, sad ću editirat u polnoći i klip će bit
na YouTube možda u 1-2. Tak da ona. Nemoj puštat video, copyright dobit. Mutaj se ako hoćeš, ako gledaš nešto na YouTube, copyright dobit, to je ozbiljno, neki strike nabijem. Idu go, čao. Neki može opasan bit copyright strike. Tako, ljuto se vidite. Neću se pipijat koliko mogu. Koliko mi FPS dopušta. Vidite, lagam i vidite, imam 3 crtice, 4 i dobro sve, vidite. Ubio sam ih 100, au, ne, pogovorio sam je bolom, a ništa. Ljudi. Eto, da. Idemo. Nema koliko traje video. 5 minuta. Video će biti 10-15 minuta, neće više. Ovaj nas gađa od tamo, čovječa. Inače, ovo je na Phoenix Craft serveru, da, to sam zaboravio da vam kažem. Vlasnik je Alexa2911, bit će YouTube kanal od Alexe u deskripciji, IP servera, verzija i sve to. Inače, ja kad nisam imao Optifine, meni se crashalo kad bi ušao na server, crashao bi mi se Minecraft, morao sam skinti Optifine 1.7.2 i sad mi je dobro. I vama, ak vam se crasha, skinite Optifine 1.7.2 i to će vam biti u deskripciji i dobro. Znate optifine.net, ali ostavit ću vam za svaki slučaj. Idemo mi dolje, neću oko pičke bit. Izgubio sam sav health ovdje. Šta, nisam u vodu. Gotovo. Dobro je sakrio. Vidite. Jao, mislio sam da je Milky Cake, govore. Dobro, mislio sam, bio je tu neki fake The Milky Cake, kao, ali dobro. Vidite, misli da spravi, ali eto. I ja sam mislio kad sam imao 9-8 godina da spravi, ali nije. Sad ću vidjeti komentari, aj ti si dalje kid, ti si dalje kid, budala, koja kidara, ali dobro, ajde. Hejteri, normalna stvar. Imam 11 godina i 8 mjeseci, ako želite. Sad budem uskoro 12. Dobro, vidite. Te malo klipa da koliko sam godina, neko da spipijamo, jel tako? Vidite, sad ćemo ga pogorit, da, koja sam ja pička, spipijam ga je šta god je dok četa, da. Ne mogu dati, do sam ja kitova dao, bože kitova, rekao sam kitova, hitova, ne kitova, bože. Da, uzeo sam kit VIP i ovo sve i dao, da, baš. Moram provjeravati, 8 minuta, dobro je. Tako da, i evo ga, tu ćemo pokupiti stvari, a nema ništa, dobro. Evo ga, sad ćemo da idemo, da nađemo nekog da spipijamo, mada ne, na serveru nas je 4, zove se Phoenix Craft server, da, onaj ko veliki čarobnjak Phoenix. Sad će biti komentari, nismo znali, ali dobro. Vidite, u MSG mi šalje da nije fake, da zna, ali dobro. Dobro. Dobro, kako ti se zove posljednja epizoda, to odeš na The Milky Cake kanal i ne The Milky Cake, ovako god je. Minika, ne znam ni ko je Minika. Sad će biti komentari 100%. Klupsi, ne znaš ko je Minika. Klupsi, kukurac. Ali dobro, ajde, vidite. I vidite komentari. Koji si ti kid? Tak mali, a već psuješ. Dobro, moram psovat malo. Evo, sad sam ja mod. Jer... Pucala je ispred. Dobro, ajde.
A ne smijemo timat ovdje. Zabranjen. Da, zabranjen. Piše vam na spavnu da je zabranjen, sad će biti. Dobro je spavnuo sam se, vidite. Piše tu, tim zabranjen. Dobro, tako. Evo ga, lavi. Ne znam ni ko je ovo, ali dobro. Morat ću provjeriti ko je to. Da, evo ga, neki George je ušao u server. Nadam se da je pravi. Niz botovi. Fake confirm. Da. Confirmed. Dobro je. Fake je, to se vidi iz aviona. Čovječe. Baš će na ovakvom serveru igrat neko ko je ono. Alexa2911 vam ima oko 2-3 tisuće suba, tako da posjetite ga. Bit će link u opisu, to sam već rekao prije tog godina, ali dobro. A, nije mi htjelo ispalit cijelu jer mi je zaštekalo. Vidjeli ste. Opa, evo ga Đorđe. A dobro štekam. Bože. Joj. Štekam, imam 300 FPS-a i toliko imam i ono. To jest, neki kažu i frame rate, ali dobro. To HCL kaže frame rate. Evo, opet mi nije htjelo ispaliti strijelu. Pa vidiš kad ti šteka, ne može ispaliti strijelu, ali bi bio 100% puter. Opa, vol spema me ovo. Kogod je ovo. Muško, žensko. Muško, ženski skin, žensko, nemam pojma, Fake minikama, da ne znam ko je. Morat ću provjeriti, to sam već rekao baš. O, vidi ga, kolera. Da, ne mogu ni. Ja sam ko gubio? Jesam par ljudi. 5 nas je na serveru, dobro. Dobro, sad, ne znam šta ćemo raditi. Opet moram provjeriti, da. 12 minuta, sad ću završavati ja klip. Neću ovaj da mi traje 25 minuta, ko ovo prošlo. Opa, vidite, ko sam ja, vidite. Joj, šteta. Kill, šteta, nešto. Al was slain by Antonio Balkan Trigger. Evo ga, Lefto je naljutio se, nam pojma. Dobro, ovaj ju ispitiva. Dobro, neću ići za njim da nas ne prijavi što timam, ali dobro. Neću. I ljudi, sad ću završavati video. To je bilo to. Nadam se da... Mislim, ne znam da li da završavam. Filipe, ajde ti se javi za kraj. Neće Filip da se javi, ljudi. Hello. Evo ga, Filip, sad će kraj videa, zato snimam već 13 minuta. Dobro. Oj, nisam još outro napravio. Vidite ovo, vidite koliko šteka. Fishing rod je tu, a gledaj ovo nešto. Ja, ti znaš koja je ova minika? Ma fake, piše neka sa YouTube-a sam piše da je fake. Je, 100%. Ubila nas je, zato ne mogu dati nijedan hit. Ima muško, žensko, nemam pojma. Ženski skin, muško, ženska, ne znam. Evo, zombi je tu u kutu, tu se jadan sakrio, ne znam šta da radi. Vid ga, mrda glavom, gdje. I ništa ljudi, kad smo već na spavnu, idemo da bacimo sve stvari i da završimo ovaj video. I ništa, ajde stani pored mene tu i vidimo. I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite, znate šta, like,
share i subscribe i mi se vidimo neki od narednih klipova. Pozdrav! Ćao, 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 poj. Ćao, ćao, ćao.